Kubor nagaslem jong unong san Hima. Hadian bakasarkar ringkat bat kedor bersenong tempang Iawmusiang kilai lat ye kinong syongde bekin syongde hakikat tu kat ne kibenta jaka Iawmusiang mentakasngi hendrai kinong syongde bat kinong wan thiet ki klembut renti ye kikendon balabo dak tanat kat kakya panyada nak jing posted jong kenyang jingpang covid kat kendai kajing lom thop bat kajing tur jong kinong thiet nong pet hakini kayo klem na pinjingai iwe kawan ra kajing mai ki babon balang de nak ni kadaw bak magistrate ka kong di sengai MCS haringkat urang basnong ka dorbal snong tempang Iawmusiang uma ishala kala hukum man Khang na sisendan ya kani ka benta jong kani kayo namar baki nawan yo hi hangni ki klemburom ya ko hukum jong sarkar Pelang. Kan pelang. Pikum orang bahas nang kum no bisem gajing long jing man jang kayo mata kesengiang ni. Adin em gajing penbaik nak kaliang ke office yang district DC wa jajar dia lihat hakidong gisnal ini kaliang yang kedua pasang tempang Iawmusiang la tebu ya kini kaya ini apa gajing krelang syuruk wa kaseng Jowai nei di daw hadin wa katukan ni Kynta Shami wa kini kaya the one nawro ki nong song apa Jowai man grounded ko mem de kita ke social distance mem ke jing krelang kamtam ne kidong dai kidong thela te penman no yang agorong basnong wa ufun ya district magistrate Debeniten the one lang bagi polis habi kau Khang ni kaya ne benta yada ya ke jing spread yang uni kujut ne bha karwayo man keski dangku ne kubi ke Kynta subi Kynta Aku kita wa sini krelang kamang na nagaliang ikutnong doon ne hindi register de ya ga town announcement ongi wa kerpali ya ginong dai suruk wa ginong kela sabha ki ya krelang they will yingi hagi lain katkam ga order ke protocol yang government yang health department andai haperti kita jing lai kamu Kynta break ki lene violates ki yang di rules ki wa health department एक नहीं थी दाम बंसी अब यू का Khang का गनी का याव निमता बंतु कुछ